با آمادەکردنا کۆمەلەیە یاسا یا پشتگیریە چاندێ و کۆمەلەیە سۆزک یا چاندا کوردی لە بەرلینێ بەرنامەیەک بۆ کەفشکردنا بەهرەمەندیان زارۆکên کورد لە گەلک وەرکشۆپên هونەری لەدارکرد. زارۆکان لە پێشیە کۆمیتەیە ژووری یا پێشبرکە بەهرەمەندیە هەری چاک هەم نیگار دەکردن و هەم ژیستران و مۆزیک و دانس دەکردن. کەسێن ئامادەکار و ماڵباتên zarokên bejdar çalakiya xwe bi giringî nirixandin. براستی جمارا پنابرین زاروک ای کرد لبرلین آلمانیا برنگه که گلمپری پر بو مدید گرک تیکون دورپیچه که یانجی سکایه کی هنری و متخصص بهتر نزی که هبن زاروک اموان بر همداریان وان درخین درفه گلک جوان فدید کن گلک جوان جارای کمینه مخصوص ام یاسا دگل زوزک ام شویل دارخینن جبر کو زاروکی کرده گل کی بگرینگیا در کسنا و بر همه لغریبیه دخوازم بکن. زارۆکên ku ji her çarperçeyên Kurdistanê bejdar bûbûn, stran û mûzîk bi zimanên Kurdî, Erebî, Tirkî û Almanî pêşkêş kirin. Tevî ku gelek ji wan cara yekê ye li pêşiya cemawerekî behremendiya xwe pêşkêş dikin. Bername bi giştî baş bû lê ez bêjim hindik heyecan hebû zarok barim cara yekemîn hindik kes derdiketin ser sahnê û hindik talentê xwe nav xwe da ved şartin yani em bêjin çend beşa de min dît yani mesela dikaribûn hîn zêdetir xweştir bi gotana lê ji ber ku ew jî kêmasîkê aliyê me de yani em zêde me bername wisa ji wan re çî nekirine. Workshopa nîgarkirinê ya herî bêtir bû ku zarokên Kurd tê de bejdar bûbûn û ji ber karê wan yê xweşik û bêhempa dilê mamosteyê wan şad bû. هر یک و گواگ رمانه خود هندری رسمی خود دگوتن دلی مرو ولو فرد بو انه کارکی دکن او کاری هانه هینا گریداین ولاتی خو هینا گریداین بخلکی خو هینا دخوازن ولاتی خو اوا بکن دریا پل و رنگاده جبر وی کی افزارو کانا اگ و سبي و ملت يعني اعتماد سروان بكي وام دوي ام فارا مانال بيش خنو ما بدن سر هفدو روبرو شمونا خاطري افزارو کانا کاری خو پک بینه. Li dawiyê tablûyên zarokên Kurd hatin pêşkêşkirin paşê zarok bi cil û bergên Kurdî ku ji aliyê xanim ala ve hatibûn amadekirin hatin ser dikeyê û hemû li gel hersê behremendiyên çak ên pêşbirkê ji aliyê komîteya jorî ve hatin xelatkirin. Her çendîn got çalakiyên ji bo zarokan li biyaniyê ji hêla Kurdan ve pirkê min lê dîsa jî hinek komelew sazî guh didin hêvî û daxwaz و بهرمندين زاروكان. مكسيم عيسى، أورينت نيوز، برلين.